Sanibonani bakwethu lonibingelelayo usiphumelelo kaMbhele phasi lemzimkhulu esigodini samatsheni bakwethu nginibingelela nje ngisehlelweni lethu lezindaba eSiphimile TV. Inhloso yethu bakwethu ukuthuthukisa amaqhawe nokuveza indaba ezingathathi ihlonze kodwa bakwethu ngithi anginamukele nje ehlelweni lethu. Ngicela ukuthi uma uqala ungena epage lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe wenze njalo nangokukhomenta kanti uyobusizile nangokushare ilink yethu bakwethu. Indaba esiyitholayo la sithola ukuthi uWilly Mgcina ngicabanga ba umphathi weHarryGwala FM uthi bakwethu isaziso la ucela ukuxolisa kakhulu laba kwethu uthi ke mayebhala bakwethu lana uthi ukusukela lokho kwalimala istudio sethu kunyaka odlule kuyishwa ukuthi ne-app yethu nayo yaphazamiseka sekuyolamula ukulunga kwestudio esisha. Sicela nibekezele siphezulu kwalo lolu daba luzolunga maduzane nje. Uthi ke bakwethu noma kungekho lula kodwa lokho kuzolunga. Uthi ke bakwethu uyabonga kakhulu ukuthi adlulise lolu daba uyathemba ukuthi nizolwamukela. Yathemba ke bakwethu ukuthi umbiko ka Mr Mgcina uzwakele umphakathi wasemzimkhulu. Sicela ukuthi nibekezele bakwethu konke lokho kuzodlula njengoba eshile uMr bakwethu. Ngicela ukuthi ningibambe evidini elandelayo ngiyabonga.